Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu. Kao što vidite, imam facecam. I moj brat ima facecam, to već znate zašto ja to govorim. I danas ćemo igrati Drive Head. Ići ćemo... Nemam pojma. Ajde, ođe. Ne! Ođe. Ja. Šta misliš? Ko si ti? Šta ti glumiš? Zašto radim cijelo vrijeme? Beba me pobjedila. Jeste vi to vidjeli? Pa kud ovo? O, dobro, imam jelku. Jesi! O! Evo ti u glavu kotač. Jesi osjećao bol? Ja mislim da si osjećao. Ja ću ga streljati. I čekaj da malo popravit ćem sa ovim tu. Znaš ko sam ja? Ti si velika vodala koja govori. Ja nisam velika budala. Ja nisam velika budala koja govori. On je sad jako na drapu. Jer ću ga ja sada pobjediti. Sa autobusa. Pa ti mene zezaš. Pa to nema niđe. Još da napune. Mrzim ovu mapu. Rekla sam da će jako nastradat. Jesam vam rekao? A sad sam ja jako nastradat. Još jednom. On će izgubit. On je propalica. Izgleda da sam ja propalica. Idemo nešto drugo. Tak se to radi. Ajme! Ajme meni. I ovo sam ja, Nikola mi je danas napravio facecam. I zašto sam se ja od sebe okrenu? Pa to nema niđe. To nema niđe. I otkud njemu raketa? Evo mu raketa. Sad sam dobio savršenu ideju kako ću dobiti najviše para. Vidite ovo? Dinosaur. Raketa! Pa gdje ti to ima? Niđe. Da nema niđe.
Zaboravio sam. To nema ni ide. To nema ni ide. Pa to! Prostite što se pokazuju sredno. Nisam mogu trpiti. Čekaj, da probamo. Ok, to se nije dogodilo. Ovo. What have you done? Ma. Vidimo se tog film i mama mi je došla. Ok, došla, ali to ignorirajte. Dakle, ti je toliko. To nisam očekala. Wow. Stvarno. Wow. Čekaj, moram maknuti facecam, da ga vratim. Oh, yes! Are you kidding me? Sad mi se... Ok, to se nije isto desilo. Ali važno da... Ovo moram pokazati Nikoli. Da sam dobio trkači auto. Ali nije formula. Je to glava? To mi se sviđa. Za trkači auto. Imam samo 13. Neću imati 13. Ja ću imati milion. Čini se da je to to. Vidio sam vreme, pa čini se da je to do današnje epizode i vidimo se u sljedećoj. Još mrzim ovo. Zašto ja moram biti plavi? Ajde recite. I slobodno stavite like ako vam se svidio video. I adio!